bakiriye banjye reka mbibutse ko hano ari mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata cyangwa se by'umwihariko mu mujyi wa Nyamata rwagati, haruguru y'isoko rya Nyamata cyangwa se hafi n'ibitaro bya ADPR Nyamata cyangwa se ibitaro by'akarere ka Bugesera. Aha ndimo ntunga urutoki nahari kubakwa isoko rya Nyamata kuri kaburimbo. Abantu benshi batemberera kano karere bararizi, nje kuhabereka inzu nshyashya yuzuye vuba, ariko mwabantu ni inzu yujuje buri kimwe cyose. Ngira ngo reka ntangirire hano kuri gate, ngira ngo murabibona ko gate yo turimo turayimenera dare. Ubu ngiye kwinjiramo mbereka inzu nyirizina. Mbibutse ko ari inzu ifite ibyumba 4, salo na saramanje, ndetse ikagira n'amagariderobe, umwanya w'amagariderobe, ikagira douche na toilette byo mu nzu ubwo ni bitatu, ikagira ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Ifite cuisine nziza cyane, ndaza nayo kuyibereka. Ahandi kubereka naho tugiye gusasa amapave. Inzu yo ni iyi ngiyi, iyo tuyibaha yuzuye neza cyane, kuko irabura utuntu duke mu by'ukuri. Ngira ngo murabibona ko iri muri finissage, iyo yararangiye ariko irabura amapave gusa n'iriya finissage yo kuri gate naberekaga. Ndaje mbereke iyi ni inzu nyirizina, murayibona ukuntu imeze. Ni inzu nziza ifite design nziza, amatara meza, amarange meza, amabaraza meza cyane murimo murareba, kandi inzu nini yisanzuye. Aha ni mu rubaraza ntangiye mbereka. Parafo yo mwayibonye ko ari gypsum. Ahangaha twageze mu rubaraza muri kubibona, ndaza no kubinjiza mu nzu. Ubu reka nkingure mbereke no mu nzu. Murayibona saro ukuntu iteguye neza cyane, ikaro ryiza, ebana design z'amadirishya n'inzugi byiza cyane. Parafo ya gypsum ngira ngo muri kubireba neza ukuntu imeze, ama spotlight ameze neza cyane, nuko nje kumanywa. Ahangaha tugeze muri saramanje, ho muri kuhabona neza saramanje nziza cyane yisanzuye. Iyo tuvuye muri saramanje duhita twerekeza mu cyumba cy'abashyitsi direct. Ubu ngubu reka mbereke icyumba cy'abashyitsi ngiki. Iyi nzu ifite ibyumba binini, reka nongere mbibabwire, ndetse kandi biteguye neza cyane. Ngira ngo murahabona ukuntu hameze, ebana ku buryo rwose ari inzu isobanutse mu buryo bugezweho. Twasohotse, reka mbereke douche na toilette by'iki cyumba cy'abashyitsi. Ngira ngo muri kubireba neza, na hantu hateguye neza, ibintu byose biri ku murongo, amatoilette meza cyane akomeye. Iyo tuvuye aha ngaha rero, reka mpite mbereke icyumba cya kabiri kuri iyi nzu. Reka mbereke igikoni mbere na mbere. Ngira ngo murakibona, igikoni cyiza kiri moderne, gifite utubati duhagije, kimeze neza, ibikoresho byacyo bya original. Ngira ngo murabireba neza. Iyi nzu iri hano mu mujyi rwagati. Tuhavuye reka tubereke na stock. Ngira ngo ubona stock y'iki gikoni cyacu ukuntu nayo ari nini mu buryo buhagije. Reka twisubirire inyuma noneho ngiye kubereka ibindi byumba. Ahangaha ni muri corridor, ngiye kubereka master bedroom. Kano kanya mubanze murebe ukuntu iteguye neza cyane. Ugikingura ahangaha uhita uhingukira muri aka gakorodoro kakwinjiza hano mu rwambariro. Ngira ngo murahabona ahajya garderobe. Murabona douche na toilette bya master bedroom ukuntu bimeze neza. Murabona amashawa ameze neza cyane, intoya n'inini, kandi biteguye ku buryo buhagije. Twagiye muri master bedroom, ngira ngo murabona icyumba ukuntu kingana, mwakibonye. Ahangaha boss iyo bishatse yisohokera muri uyu muryango agahita yigendera atagombye guca muri salo. Ngira ngo ni ibintu muri kureba ko biteguye neza cyane. Idirishya rimanuka rigakora hasi neza ku makaro. Murabona parafo irimo ni rangete, ni gypsum imeze neza cyane. Twisubirira inyuma mbereke no mu cyumba cy'abana. Ngira ngo mwakibonye. Ahangaha turi muri corridor. Iki ni icyumba kindi cya gatatu muri iyi nzu. Ngira ngo murakireba neza, kimeze neza. Iki tukigisohokamo ngiye kubereka, murabona amadirishya y'inzu mbere na mbere ukuntu ameze. Tukigisohokamo reka mbereke icyumba cy'abana. Mwakibonye neza cyane. Icyumba kinini cyisanzuye, gifite amadirishya meza cyane ahagije atanga urumuri mu nzu. Tukisubirira noneho muri douche na toilette by'abana. Ahangaha niko twabiteganyije. Ngira ngo murahabona ko nabyo biteguye neza cyane. Amakaro meza agera hejuru ku rukuta, ndetse n'amashawa ya original ameze neza cyane. Reka nkomeze mbiyerekera hano hanze mu gikari. Aha ni mu rubaraza rwo mu gikari.
iyi nzira koze mwabantu mwe, noneho ikirenze icyo iri mu mujyi ndani ifite na annexe mu gikari. Izi na annexe ndimo mbereka. Reka mbibutse igiciro ko iyi nzu urazana miliyoni 87, ariko zagiramo n'ibiganiro bikeya. 87 turaza kuganira, kuko ubusanzwe inzu y'ahangaha igura miliyoni 150. Ntago ari ibintu bisanzwe uyu munsi kuba tuhabona inzu ya miliyoni 87. Izi ni toilette zo hanze na douche, igikoni, inzu y'umukozi, byose birahari. Ikindi mwibutse ko nugura iyi nzu tuzayiguha yuzuye neza, amapave arimo mu mbuga ameze neza, ndetse kiriya gipangu gitunganyije neza nkuko muri kubireba ko turi kukimenera dare hejuru, ku buryo ari ahantu hakomeye hafite security ameze neza. Iyi nzu yirebye neza nta nubwo watekereza ko ari kadasiteri. Ushobora gutekereza ko ari aka etage, ariko wakwegera inyuma wareba igisenge ugasanga ari kadasiteri. Ibi bintu birateguye neza cyane.